Asem yidiko, asem yidika. Inna beka. Akwesi insia. Commander 6. Kano said yes, yeah. Yeah, we catch us here. Quite a bit. Me, I can't say this. Me, etie. Abro Obia ni Asem. Over 18 years ni. Obia fe nyina court to da. Yentwe caution statement crown so da. Si akas ma nya no kra. I bin see da. Dabi. Hey. Say please for crowd for say as you can say we fa no na nya no ko be dem yentwe bi kra da. Over 18 years. Tell me catch us say wona apɛ ɛno asad na shokon. So etia na mana akwa say ɛna we ko gina we ɛna yente sɛ mkrofo ni bi. Ye no so ye so microphone ma na company lawyers ni asore gina onan so. Ko so sha secretary defense ko de asem ba enyi bie. Nye bie ne ye. Ye de no kradie nyamestro nipa hodo ɛna kan ya asem. Ye de akoduro obu kwan so ɛna be kire ye nsem mu. Mededi akwasi esia asem di kabre ɛna edressing. But at least you are for your money. I was and I'm a lawyer for comedy. Why? Timid lawyer for comedy. Yan try to be lawyer for Adom. Now, before that, meaning say one, so video now. So I can say from Makako to railway Asem. Some was having a part of phantom why. Now, I'm charging for Adiebi. You see, the Bia catch was a Galamsey corner baby a babiduno. Si afien wan yim anyi na ni breso a ebe sei o man Ghana eti NDC titafo bi enya sansment di koke e do omo no kan se e na akufa no power dia na kai enu nti na akufa na ban ho biem no enu nti e na na do dan ko akufa do ene MPP eni power biem no etia munya sansem kekana ena akufa no onom 8 years bia na nkan ye da bia mekato 8 years ago na wotie journalist a edi atamo 8 years ago na journalist a edi mpanifo atam e wo TV ni radio so ena na odi omachi o eti sene wakoda sunya so na sebi adwenya about trim na abetie fia don't make you look as if say the first one tete yanka wansem Montie san kofre atumufo Semunya wona edi atem ni yanka asema bi de o ma no kwa nimu mo antie mo adwenya so wona edi atem no ena ye o ma na dwuma ena mo da asumnya so asem ya dwen kakra ba mutimu a mo ba fie no it you think say ya nya ho adwuma aka sa ku fa so bi anka yini fra ban so o ka sa ku fa no so bi Galamsey so anka tuni free ya tuni party fra ban so Railway and then Yakupa yard ma ye train say na yetimi aya aba kwan so mpa kan railway kwan na nam so hwehwi koba no ye ka benya bia kan hwani ni padasani e de Galamsey akwa kodru hwani ni padasani e de Galamsey akwa kodru na ato our party 2 cities 20 Ghana month why you say me kan wasem. And then we are finding a way to brand obi bia o ka Galamsey assembly say o ye MPP. Are we not sick? And obi o ka Galamsey assembly in the eyes of an NDC o ye MPP ni. Etimi aka wasem ye nyama nka because who part of power. This so to free Ghana. Who part of power me aka adina e say o minus them. Obi twa no nam rika from my mu. Hwani padasani eye ni akia no atumtuo din sase bibia nsie ye de ya no fafa e de ku Galamsey na edi so nkunim. Let the reactions on the ground speak. And the way they beka say Galamsey yan sovia wa yan pipini when they beka say Galamsey tiate sa da bi akufa do one mo ka de. One of the name Gina Suma, His Excellency John Dramani Mama. Ghana from pim near GD on Muse. Obet me a boy may years one.
Ye fi se wakɔ no wasaba. To hunu ɔman Ghana na twi ekosi na nafo nyina. Ne toss me ne kon betumi afa so fight Galamsey. And then someone na NDC mpanfo bi e kan den in opposition. And ma Ghana fo be nya gidie ni awrehye mu say yes okone na form. But like this, be sha say results bi a e che sampa aban etu na mo. Ye nyina so gasa aban ye bi. Now be on a first statement. There be am ka ye ntesa mo nkrofo no. Ye the only see evil. Ye nyina kia no tum kan to say aban ye bi there be. Aban ye bi. Aban gusu ye bi. But ne kan say ade ne gusu e didi o man ase. And that's a fact. Oyi free mo nye ye, e mo ba ko nie. Afia ke Nyankopon ya no afọ man Ghana, your transportation sector no, etu pon, ya for the railways no, say ye adwuma eye. This is the time ni paboni for me hye kwaye bretom, say ye railways ni kwan ni bi. And you think we shouldn't talk about it? Huh? And you think we shouldn't talk about it? Because no can be office or your MPP ni. No young people no nya Ghana ni. O young people ni wanya Ghana ni. Let's stop it. Let's stop that thing. We are building a nation, not political party. Collectively. You be care what say buamu ade baako ni etu saade we yase eti o man ni nya e penu okeso wo say ento wada enu wabubu ani tinu ofisi bibia you okay the very day ye Ghana water make say ye timi nya nsuo bia asore so eni nyina bo sampa ye de man na di agro mon fellow ya fa akoma me amne ni nko bia no peye Galamsey so mine no em found sika ye nya de free gold Galamsey so mine no said ya kudia e betie ni so Galamsey so mine no amfana sekese nkoma Kingdom Herbal Center da biam kanu akato semester wada edro de eguma hudo bebre ba ne papa nipa onim ahaba na ede ye edro no so de nti amasebe wona akọ school no bebre nhye dampa ahaba edro no o madwe nyina ese wona ye ati aba no odinim de da bi ene ko Kenya University kohwe se ne yetete animdifo ne a doctor fo ye adwuma hospitals awodom no se ne tete animdifo ye nyim de e wa abayem mu ba ko no wura mofa yo da Kingdom Herbal Center no nimdie ne suehunu ya owo habadu ye mu no enya na ketodo wa ko no de badwa so na na me ko hwe na say Liberian actress bi na o dwanum se Africa nyina emema omo ye sweet pa wo mpem eye Nigeria so brati nyame Ghana fo show na guani mu ase unya New Kingdom Ginseng Power Capsules Adam te sasa na catch aban say we ke be yakwe by force o se hema Ghana ni be ma bia to bi ko guani mu ase sa mo no Liberia ni be catch say meme ya de pa wo mpem the whole Africa eye Nigeria mema abra New Kingdom Ginseng Power Capsules wono meso pebi na to wate efanya agudie we makato se enye ne unum ya na regina so no bia da bi we se ni padwanum yade o habu ni padwanum ti ama sebu tumi nyina na so se bema sa haw no na New Kingdom Ginseng Power Capsules ekoyiri free one ti de biada o ya fit o the Kingdom Garlic Bitters Kingdom Garlic Capsules so aba mesro da cholesterol pa de aduru ohia no hospital ni anyintum sampa ohododo o cholesterol kosro na hia duro adupapa de nyina aye Kingdom Garlic Bitters and a Kingdom Garlic Capsules o member bi eto do bi akwa asebeka bi ato atu phone friend 0275 804064 0275 804064 and 0302 938153 0302 938153 Kingdom or no challenger.
Maybe we person be some kind statement be actually na me din dia kwasinsia. Ebi ana refia. Asem di kanie. Ye ka na sede etie. Ye di person mu eto aso.